evde radyoya denge gele. شنوندگان چند رادیوی دنگی گلدن باش گذارن هجه ایرو 8 نیسان 2025 سهشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن نوچند نواروژه ده پیشکش بکن دست بکچن سر نوچین من پاریز رانج بودی کناره برا پوسر لیدان کرن ناوندالی کلین ترکیه لپارلمنا بریتانیه پانل که برخسته اپراسیون اولهی یال کامپا روش بداوی بود 400,000 کش غذای کوچبر بونه دوباره دن باش گذارین هشم دست به برفریانو چین خودی کم پاریز رانج بودی تناره برا پوجاره که دن سردان کرنج پاریز رنه برا پوی ایمرالی تجید گریار رازی öztürk Rezan Sarıca Mazlum Dinç Ufayik Özgüre Roj bu hevditine serli serdozgeri komariya bursayı müdüriyete gitka İmraliye'da Paris Ranj bu ditine müvekkilen koyenden İmraliye Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım u Veysi Aktaji Erman Serli'den kiren. Luane Jilan tekilleri Bangare Berapo Jijin Nisra Akhvin u Vuha Banklı Deslat Tariye kiren. سر رابوز عفا دنگ خدا دنیا اخسر و که نتوی صبر مبیتنا سر و که فاطمه گریه بول دولتا قلم و دفتر هلدا وکی دوسا کردا اخسر و که پاناویت دگوشی بوم باغت اخوانا که دشمنیت بخطی آمده جهت ام حزناکن ام حزکن آشتی چی به ام حزکن براتی چی به دولت و ترک اما دولت و ترک قدنگ سادوتنه حزتنه یعنی سرکاتی هر تشت دویا هوندا برو دولت چی گوه کی باوشه گلشمه چی به آشتی چی به سروک وره بردانی ام شهر نخوازن ام آشتیه که رومت خوازن ام نه تسلیمیت بیشن امی همه هوا کجن امی شهر کن هون آشتیه خوازن و چه نبیتن گره چاوانه که ام دست خود ریج آشتیه که سروکاتی آشتی خوازه تریج و آشتیه بخوازیتن هزار روکن ماهانه کشتنه هزار بودروماده هانه شاندن مگو آشتی گنده مخراب کن مگو آشتی زاروک ماهانه کشتن مگو آشتی یعنی قتلیان مثل روبوس که هزار رنگی به هات نه کشتن یک کو قمره نه چوی ندید یه خلکی ندید یک کو مجیان کرد ام دیسا هر چیز بیشن آشتی به رومن من نبید که چما آشتی که رومت آشتی که شرف ام هست کن سرو که من بیت نامدا سرو که من بردن در حفظ زندان آبکن گرتیه من زندان آبردن اج دل و جان روش بینا سرو که از پیروزت کم از رجم اف روجا او دایم او اف شانسه او دایم امش دل و جان و پیروزت کن گلش خدای منته ما آخرتنا سرو که حاله بو ما آخر او گل مورالا که زیده داما و گل یعنی اوادی من ها جانلی بون مورال داما ام بارشی که خوازن ام حسد کن بارشی بیت والاته مجی امجی سروکی خود پیشته خود ببینن ناف خدا ببینن خدا علاوه روزل نکت روزل که روناهی دت پیشته ما ناوند را گندون چه بمنیا هپگه بدا خویانه که شاهد تاگرلای که اشکره کر هپگه را گند که هوریوان دل ماه افرین شش سباته ده انجام تقین قضایت شهید بوی اوها گود او زارو که هجای خلق افرینه بو به ایدو بریارداری یک مزن همون وظیفه خواه بسرکفتی به جیهانی بره ویتمی لقادن کو شرلیت جوار بو بسکن خواه بو یک جه هزاران ملیتان فدایین که ناوی خواه دیرو کامیاتی کشین نویساندن جمال باتاوی ولات پاریز گله افرین و توایی ولات پاریزین کردستان را سرساقی دقازن ناستامه شهید وهایه خلیل جمعه به ناستاو دل ماه
دلماف عفرین ناو دایک نورا ناو باف رشید لعفرین جی دایک بویه شش سبات ده لگاره شهید بو هپگه بوها قلا شهید کرد لعفرینا برخوی دیر دناو مالباته که ولاد پاریز دمسن بو خودی خیال مسن بو پیشی دناو خبات انجوان شورش کرده جیح کرد جتی کوشنا گرلاین آزادیا کردستانی به باندور بو سال 2014 هنده تبلینا و رفین تی کوشینه بو دیشرلی دیجی دایشی ده جیه خواه گرد و بشتاری گلک چالاکین سرکفتی بو حسرت آخویا جبوت جاین کو وره پیروز آگری لای هر تم به آنی زمان دیدم که کو ایریشن دولت آترکا داگیر کرزیده بون اف داخواز آخوا پیکانی به کسی داخویا فداکر و کتکار بو میلیتانه که میناک ایاپوی دخبات انگرینگ درجی خوی کرد شش سباته دمالگار سر ارکاخوا بود انجام تقینه که ده تولی کاروان نمرین کردستانه بو حتی گلیا داوی جیانا خویش با آزادیا گل کردستان فداکر سوز دده کو ببیرانی ناوی آلا خویا تکوشینه هر لباک بکن و سرکفتنه بدست بخن ناوین دلی کلین ترکیه لپارلمانا بریتانیه بسر ناویلی ترکیه پیواجوی آشتی بویر روزانه و باندوری وین پیش روژه پانلیک هاتل دارخستن پانیلا که لورد ماتهو الیوت بره و بر جالی گلک نویسکار اکادمیسین و سیاستمداران و هاتش و پاندن پارلمانتری دم پارتی و هفسرو که برای HDP میتاد سانجار شاردار برای درسم نورهایت آلتون و پارلمانتری پارتیا دوا محمد امین اکمن بشتاری پانیل بون میتاد سینجارانی زمان که اف پیواجو نشبه پیواجوین شر و آشتیین حتی نحال جیان رودانه او گد نزحمت که ناولوه پیواجوی بکرین گاوا دست بکه یا ارکا پیکانی ناچرسری و آشتی رادستی اکتورین سیاسی هاتیه کرن دوی دولت ترک برپرسیارین خواه بچیه بینه میتاد سانجار ببیرخست که بانگا ریبرا پو به سرناو آشتی و جواکا دموکراتیک او هانی زمان اگر اف پیواجو بسر بکوه و وکه میناکه که بکوه دیروکا پیواجوین آشتی و چارسریه ین جیانه پکه که جبو بریارا چکتانین ور بگره و خواه فسیف بکه دوی کنگره خواه بجوینه جبو کاری به کنگره خواه بجوینه جی دخوازه به لیدر خواه دناواتی کلیه دبه میتاد سانجار دستیشان کرد که بانگا ریبارا پویا 27 سباته ده آستا دیروکی ده اوها دوماند. جبو چکتانین او فسکرنا ریخستن کارن دوی بینه کرن هنه. دوی شرط و مرج لگوری ویه که بین آماده کرن او او یک جی برپرسیاریا دستلاتاری و دولتیه. تکوشینا سیاسی یا دموکراتیک ده همان دمیده دوی دینامیکا بنگهینا آشتیا ایرینی یعنی آشتیا ماینده به. هن هزو اکتورین هندرین او در و هنه که دخوازن او یک خرابه به. جبو او آستنگی جهوله بیرا کرن پیویستی به جواک بونا پیواجوی او زیده کرنا رواتیا دموکراتیکه. شاردارا درس میا بری نورهایت آلتون تگلداری روبرین خوجهین ده پیواجوین شر و چارسری ده آقفی او گد پارادیگماین روبرین خوجهی خطا دموکراتیک اکولوژی و آزادیا جنانه. مده چارچوبه یا پارادیگمای ده روبرین خوجهی ده گلک فرگال نو این وکه هفسروکاتیا دایره این جنان، سازی این جنان، پرزمانی، مافی نونرتی این جداهیان و مافی مروان آوا کرنه. لهرماز تا راپول به وسیله 4 نیسان تورنوای فوتبالی هاتو دارخستن ناوچه نوولاسک ستافلاسکو یا باجار کرازنوراسکا یا هرماز تا راپول به وسیله روشبونا رهبرا پو تورنوای فوتبالی هاتو دارخستن هسروکاتی اوتونومیا کردل هرماز تا راپولی حسین چرکز آخوی چرکز بالکشاسر آرمانجا تورنوای گود هم هیویدی که کد دمک کرد آزادیا رهبرا پو پیک وره و ببینه هم پیش برکن خواه دیاری ری برا پودکن پیش برکا تیم فوتبولی دست بکر پیش برک های 4 ساعتان دوام کرد در انجام ده تیما آدیگی بوتان بو یکمین تیما زاغروز آجگون ده سینگل وکه بو دویمین و تیما آمدی یاجی نوولاس راوسکیجی بو سیمین تیمن بسر کتن هاتن خلات کرن تورنوا به برسکنا دروش میان بیجی ری براپو و روشبونات پیروز به داوی بود
جوانان هدکی گوتن جبو بانگا جواکی ببه امه پیشگیری بکن اندام میسا جوانان هدکه شوال چکرلو او رشو بیر هات کو دمش آماره دجی گرتبون جاجان سراخبین شوال جوشورلوک بالکشان سربانگا ریبر اپو گود جوان خواه وکه کرده آواکر آجواکا دموکراتیک دیبینه جبو جواکرنا وی بانگه خواه وکه پیشنگ دیبینه مستارتا مشه لقادا شیخ سیتا پیشنگ سرهندان شیخ سید بیرا کردان ده خودی جه که مزنه و لور هاتبو دار وکرن وکه جوانان مخوز به وی مشیره و هشیاربونه دی سازنی بکن او مش ده به تو آوایی بداوینه به وکه جوانان ام وی مش ده وردگرن حتی که آشتی برومت پیک تیجی ده بدومه ام پیشنگی بکن رشو بیر حاجی بالکشان سربان خالان تجید کرن ریبر آپوتی و ته تجید کرن همو کردان آزادی ریبر آپوژی دیجبو آزادی همو گلان روکه لو ما حتی تجید نرابه و پرگاله که دموکراتیک نیاوا کرن ام نکارن خواه بگینن تو حقیقته دوی تجید سر ریبر آپو و را کرن و همو گرتین سیاسی و ریبردان جبوه روشه بریخستن بکن و دموکراسی بجیه ببه دوی ام خبات پیویست دینم پیش آخه اپراسیون اولیه یال کامپا روش بداوی بو هیزن اولکاری هندورن آجن و یه پیشی 5 نیسان لکامپا روش اپراسیون اولیه دابو دست فکرن فرمانداری هیزن اولکاری هندورن آجن بداخویانه که راگاهنو که اپراسیون بسرکفت انجام بویه بداخویانه ده اواغای هاتن داین اب اپراسیون دیجی شانه و شرطین دایشه که هول دان خواه جنو و برخستن بکن و ایدولوژی خواه بلاوی بکن پیکات انجام دهند تواهی بشن کامپی لیگرین و اپراسیون هات دست بکرن 16 چتی اندایشه هفکارین وان این دست وان تevlikirna endamenu u revandina malbatan de hebu hatin girtin. Alevên ku ji bo têkiliya derve dihatin bikaranîn jî hatine desteserkirin. Tünelek ve şartek û derbasî derveyî kampê di bu hat dîtin. Fermandarî Hêzên Ewlekariya Hundirên Ajin herî dawî ev peyamda. Wek Hêzên Ewlekariya Hundirên Ajin û YPJ em ê di her şert û mercê de civaka xwe ji xeterê Daişê biparêzin. Heta em herêmeke bi ewle û istikrar ji gelê xwe re peyda bikin wê têkoşîn û operasyonê me bênaber bidome. روزنامه عربی ایرو بالکشانسر استراتژی اندمدریج و ناکوکی روشلاتانابین. روشلاتانابین و گوارین هرمیین بلسپیکتین نقشین دستلاتاریت نگوهرتن و پیرجی دیستیکتین گوهرین به هاتنا دستلاتانو بو شامه شهر دستلاتاریا لسوریه دنافبر انقره و تل آویوه ده زیده بو. روزنامه العرب لندن بالکشانسر پرسکریکا شامی و دستلاتاری احمد الشارا و دبیجه پشتی روخاندن رژیم اسد شام روبروی دجواریه که مزند به جبر برفرهبونا اسرائیل بر بباشور و به تایبتی جبر هلوستین ناو دولتی و والاهی اولهیه. روزنامه دبیجه جبو برسفداینا ایریشن اسرائیل به شرکی راست سه بجارتین و شارتین الشارا هنه. یا یکم به افکاریان نه راست یا استخبارات ترکیه را شانه رازایین دایش جبو ایرش کرنا سر اسرائیل بکاربینه. یا دویم چالاک کرنا شانه و شرطین فلسطین جبو لیدانا اسرائیل جهندر سوریه بیگو دولت وک آلیه کی خویا بکه. یا سیم جی بکارانینا کومن ایران جبو لیخستنا اسرائیل کوان کومان رازی بکه کو اف یک خدمتا برجواندین ایرانیین هرمی دکه بیکو ایران بکشینانا و آلوزیه که راست روزنامه دبیجه هر بجارته یک جوان مترسین و ین مزنهنه دبه کو ببسده ما لوازبون آنجی روخاندنا رژیمی. روزنامه الشرق الاوسط جی بحثا و گوهرین سیاسیین کور لروجلاتا ناویندکه و دبیجه هبونا دونالد ترامپ لکوشکا سپی و سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بوی سدم جنوب و خیزکرنا نقشه این دستلاتاری. اکسنا ایران هاتل وشاندن و حکومتا نول شامه درکت هوله ده همان دمیده ترکیه لسوریه برفره بویه که اف یک جالی اسرائیل و وک مترسیک استراتژیک تدیتن. روزنامه الشرق الاوسط بیجه جوخت ترامپ راست گف خوارنا سر ایران راوستاندیه لی برفرهبونا ترکیه هیناجی جبو تل آویو جی دلگرانیه.
به تایبەتی پشت کو انقره فروخانه لشکری لهندر آخا سوریه بکار آنی که هشت که اسرائیل دست به ایرشین هشیار کرنه بکه. 400,000 کس ji Xezayê koçber bûne. Hat zanîn ku artêşa İsraîl li Rojavayê bajarê Dêr Belehê yê nava rast Xezayê maleke bombebaran kir. Di encamê de bi kêmanî neh kes hatin kuştin, hin kesên de birîndar bûn. Li gorî medyaya Filîstînê li bakurê Rojavayê bajarê Xezayê jî malek ji alî hêzên İsraîlê ve hatibû bombebaran kirin. Di encama vê bombebaranê de jî 5 kesên din hatin kuştin. Herwa hêzên İsraîlê herêmên li bakurê Refehê başûrê Xezayê û taxê Sucayê û Zeytun bi Obusan kirin hedef. Berdekên netewên yekbûyî Stephan Durîst daxuyaniyek da. Di daxuyanî de balkşan servan xalan. Dema ku İsraîlê operasyonên xwe yên leşkerî ji nû ve dan destpêkirin nêzîkî 400,000 kes ji Xezayê koçber bûne. Ji bo silametî û jiyana koçberan tu tedbîr nehatin girtin. Berpirsyariya vê yekê İsraîl bixwe ye. Hêja bîrxistinê İsraîl di 18 Adarê de carekê din operasyoneke leşkerî li Xezayê da destpêkirin ji 251 İsraîliyên ku heftê cotmeha 2023 ve hatibûn girtin hîna 58 girtî li Xezayê ne. İsraîlê ragihand ku ji 251 girtiyên wê 34 girtî hatine kuştin. Di çarçoya girbesê de 8 cenazê ji di nav de 3 girtiyên İsraîlî û 1800 Filîstînî hatine berdan. Kovaratî ekonomîst dibêje Tirkiye û İsraîl li Sûriyeyê dibin rakîbên kuştina hev. Kovara de ekonomistiya Brîtanî li ser mijara berberiya Tirkiye û İsraîlê ya li Sûriyê bi sernavê Tirkiye û İsraîl li Sûriyê dibin rakîbên kuştina hev maqaleyek weşand. Li gorî analîza Kovarê pêşteçûnên leşkerî û siyasî yên li Sûriyê Tirkiye û İsraîlê rasterast dike rakîbên hev. De ekonomîst balê dikşîne ser helbesta Tirkiye ya ku di demên dawî de xwe amade kir ku baregeha T4 a li nêzîkî Palmîrayê dewr bistîne. Dibêje artêşa Tirkiye hesab kir ku pergalên parastinê û dronên biçek li baregehên Sûriyê saz bike. Bes balafirên İsraîlê ev danber bombayan û hişyarî da Tirkiye ku bila li Sûriyê baregeha nefikire. Wezîrê Karê Derveyê İsraîlê Gidon Sar hebûna Ankara ya li Sûriyê wekî tehdîdeke mezin a li dijî evrekariya xwe dibîne. Wezîrê Parastinê İsraîl Katz jî hişyarî da rêveberiya Sûriye û dibêje heger hûn derî ji hêzên dijmin revekin hûn ê berdeleke giran bidin. Piştî rêveberiya Şamê dest guhert Tirkiye hewil dide Sûriye li gorî bercewendiyên xwe saz bike. Lewma jî destekê dide rêveberiya demkî ya Heteşê. Lê de ekonomîst dibêje İsraîl ji vê hewildanê aciz e. Naxwaze Sûriye têkeve bin siya Tirkiye. Di nûçeyê de tê gotin ku tevî serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdogan li dijî Kurdan zorê dide yekîtiya Sûriye û hikûmeta Xurt a navendî, İsraîl jî kemerên durzî derdixe pêş û federalîzmê pêşniyar dike. De ekonomîst îhtimalê nade şerekî di navbera Tirkiye û İsraîlê. Dibêje Tirkiye xwedî duyemîn artêşa herî mezin a NATOyê ye û İsraîl jî müttefikê Amerîkayê yê li rojlata navîne. Ji ber van sedeman ji dêvila şerekî rasterast bi kiryarên acizdayînê hewil dide Tirkiye ji vê helbesta xwe vegerîne. Pelek odan jemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.